Good morning to all. Good morning, Egle. Sveiki visiems, sveiki Eglė. Good morning, Beata. Labas, Beata. Y Julia. Julia. Yep. Julia, sorry. Hello. Okay, so let's start. Egle, please explain your situation. Taigi pradėkime. Eglė, apibūdink savo situaciją. Taip, aš gal paskaitysiu. Mhm. Man 34 metai ir turiu nemažai problemų su sveikata. I am 34 years old and I have many issues with my health. Didžiausia problema yra vaisingumas. Negaliu turėti vaikų, todėl kad yra pažeista kaip ir apatinė dalis gimda, visa kas susijęs su vaisingumu. My biggest problem is fertility. I cannot have children because I have many health issues with my sexual organs, with the ones that are allowing to have children, the fertility. Buvau pastojusi vieną kartą po pagalbinio apvaisinimo, tai buvo prieš metus ir netekau dvynukų, kai jiems buvo 5 mėnesiai, man buvo 5 mėnesiai nėštume. I was once pregnant after, well, it was the doctors that helped to get pregnant. It was assisted reproduction. But I lost my twins when they were 5 months in my belly. Dabar vėlgi aš pradėjau pagalbinį apvaisinimą. Šiuo metu yra pas mane patalpintas vienas vaikiukas. Rytoj bus patalpinti dar 2. Ir man kyla klausimas, kodėl aš tada netekau jų ir kodėl to vaisingumo apsunkinti dalykai. So I'm having that assisted reproduction now as well. Now I have 1 baby in my belly, and tomorrow I will have 2 more with the help of the doctors. And I'm interested why I lost them and why I have so many issues with my fertility with having babies. So now you are pregnant, right? No. No. Taigi dabar tu laukis. Ne. Okay. No. It's in the process, yeah? Tai tik procesas. Okay, okay. Taip. Yes. Taip pat turiu problemų su šlapimo pūsle, dantimis, širdimi ir kitų ten minimalių tokių, gal aš net jų ir nevardinsiu. I have many health issues, many small ones, but the biggest ones are with my urinary system, with teeth and my heart. Taip pat turiu kaip ir likusią traumą po to, kaip mano mama vos nežuvo, aš ją išgelbėjau. I had a trauma when I saved my mother from dying. Aš ją išgelbėjau ir po to man liko didelė trauma, atsirado traukuliai, nerimas, baimė, kad aš neteksiu savo tėvų, atlikdavau įvairius ritualus vien dėl to, kad kažkas blogo neatsitiktų. After that, I had psychological trauma. I had convulsions, big fear. I was afraid that I would lose my parents. I had some behavioral issues because I was doing some rituals all the time, like to try to avoid possible disasters. Kitas niuansas, kad rytais, ką tik pabudusi rytais, aš jaučiuosi labai blogai. Atrodo, kad pasaulis griūva, baigėsi, norisi, netgi kyla viskas čia. Ir viskas dingsta, kai aš pilnai išeinu iš miego režimo. When I'm awake in the morning, but still a bit sleepy, I feel that everything is really, really bad. The world is falling apart, and I feel it even in my chest. But it stops
it stops when I go out from my sleeping mode. It's like when I'm more awake. Mhm. Kitas momentas, kad maždaug apie daugiau negu pusę metų sapnuose jausdavau, kad turiu užkasti negyvus žmones, kad kažką turiu padaryti. It was a moment that lasted for about 6 months. While I was sleeping, I felt that I have to bury dead people to do something with that dead people. Taip pat turiu tokį polinkį į mieguistumą, labai dažnai užmiegu vien tik tai atsisėdus ir ramiai pabuvus. I am also very, very sleepy all the time. I can also just sleep when I'm just sitting and relaxing. Ir paskutinis būtų, kad su vyru santykiai kaip ir atnešantis labai daug džiaugsmo ir lygiai taip pat tiek pat negatyvo. And the last one would be that my relationship with my husband, I feel that it gives me a lot of joy, good energy, but as well like negative energy. Okay. Okay, let's go. Gerai, pradėkime. Get a comfortable position because the first person to get inducted into hypnosis is you. Taigi, Eglė, dabar atsisėsk patogiai, nes pirmas žmogus, kuris eis į hipnozę, būsi tu. Oh, perfect. Puiku. Already ready. Ar pasiruošusi? Okay. Taip. Is this your first hypnosis? Ar tai tavo pirma hipnozė? Aš bandžiau įeiti, bet man nepavyko, nes aš užmigdavau, tai čia bus trečia. It's the third time I'm trying, but the previous times I just fall asleep. So you didn't visualize anything? Taigi nieko nematėjai, ar ne? Ne. No? Okay. No. So, in this case, I want you to put your finger on your third eye. Taigi dabar noriu, kad uždėtum savo pirštą ant trečiosios akies, tarp akių. Okay, press the zone until I say to put your finger down. Taigi dabar laikyk ten, kol pasakysiu, kad gali nuimti. Perfect. Now I count 10 to 1 Dabar aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1 and you get relaxed. ir tu atsipalaiduosi. When you hear my voice, you get relaxed. Kai girdėsi mano balsą, tu vis labiau atsipalaiduosi. And you feel your finger Ir jausi savo pirštą. and you can visualize your finger in your head. Ir gali vizualizuoti savo pirštą ant galvos. 10, 10, 9, 8, 8, 7, 7, see your finger in your head. matyk savo pirštą kaktoje. 6, 6, 5, 5, see your finger in your head. matyk savo pirštą kaktoje. 4, 4, and you fall down. tu grimsti. 3,
3. You get very low. Tu labai atsipalaiduoji. See your finger. Matyk savo pirštą. 3. Your finger in your head. Pirštas ant kaktoje. 2. 1. Very good. Labai gerai. Now you're seeing your finger in your head. Dabar matai savo pirštą galvoje. Tell me, how do you see your finger in your head? Sakyk, kaip tu matai pirštą galvoje? Aš nematau, sakyčiau, gal net. I would say that I don't see. You feel your finger. In which part of your head you are feel your finger? O kurioje galvos vietoje jauti savo pirštą? Toks jausmas, kad jo dalis įėjusi per trečią akį į galvą, bet toks jausmas, aš nematau, tik jaučiu. I can't see, but I feel, and the feeling is like the part of my finger got through the third eye in my head. Okay. Very good. Labai gerai. Now, with your permission, Beata is getting in the hypnotic environment. Dabar su tavo leidimu Beata ateis į hipnotinę erdvę. She's getting in. Jie ateina. How do you see or feel her getting in? Kaip tu jauti, ar matai ją ateinant? Nejaučiu ir nematau. I don't feel and don't see. Okay, you can put your finger down. Gerai, gali nuleisti pirštą žemyn. Beata, how do you see her? Beata, kaip tu ją matai? Toks, keistai, bet papasakosiu. Sakytum, kad yra mažas 4 sienų iš plytų kambarys, bet jis labai labai aukštos sienos. Viršuje, aišku, šviesų matosi dangus, bet ji įsprausta į tą kambarį ir guli lovoje. She's in a small room with big walls, and she's laying in the bed there. Okay, now, Egle, observe the hole where you put your finger between your eyes. Egle, dabar apžiūrėk tą vietą, kur laiky pirštą tarp akių. Observe this portal. Apžiūrėk tą portalą. What do you see over this portal? Ką tu matai per šį portalą? Observe. Apžiūrėk. Aš matau tamsą ir lyg ta tamsa sukasi kažkaip, nežinau. I see the darkness and it's spinning around. Very good. Now when I count 1 to 3. Labai gerai, dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3. When I say 3, you jump out from this portal. Kai pasakysiu 3, tu šok per šį portalą. You threw yourself from this portal. Mesk save per šį portalą. And go to the esoteric cause of your infertility.
ir eik į ezoterinę priežastį savo nevaisingumo. When I say 3, Kai pasakysiu 3. get ready. Pasiruošk. 1, 1, 2, 2. ready to jump. Pasiruošk šokti. 3, 3. jump it out. Šok. Okay, so, where are you, Egle? Taigi, kur tu esi, Egle? Aš negaliu pasakyti, akyse tamsu ir nieks neteina iki informacijos. I cannot tell. It's dark in my eyes and I don't get any information. Yes, you are getting information, but you don't realize anything. But don't worry, you are getting information. Nepergyvenk, tu gauni informaciją. Just tell me, are you alone in this place? Tiesiog pasakyk man, ar tu viena šioje erdvėje, toje erdvėje? Nelabai ir suprantu iš tikrųjų. I don't really understand if I'm alone. It's a cold or a hot place? Ar ten karšta, ar šilta, ar šalta? Atrodo, kad nieko nejaučiu. It seems like I don't feel anything. Okay, Beata is here with you. Gerai, Beata yra čia su tavimi. How do you see her? Kaip tu ją matai? Nematau. Don't see. Okay. Beata, now we are into the esoteric cause of her infertility. Taigi, Beata, dabar mes esame ezoterinėje priežasty nevaisingumo. Tell me, what do you see? Pasakyk, ką matai. Ji guli erdvėlaivyje laboratorijoje. She's laying in the laboratory in a spaceship. In a spaceship. Okay. When she is there in this laboratory, where is his physical body? Kai ji yra šioje laboratorijoje, kur yra jos fizinis kūnas? Ten, kaip ir sakiau, tas 4 sienų cementinis kambarys, tai aš taip matosi, kad tai yra karo laikotarpis ir kad jie belaisvė ir kad jie daro su jie bandymus gydytojai. She's laying in that room that I mentioned before. It's a war time and the doctors are doing some experiments, like whatever they want with her. Okay, this is in the etherical dimension, right? But in the physical one, what is happening? Tai yra ezoteriniai dimensijai, taip, o kas vyksta fiziniai? Aš kalbėjau apie fizinę, bet vienas iš gyvenimų pasimatė, kad karo laikotarpis ir ji guli kaip belaisvė ir tuo metu daro su jos gimda ir su neštumais bandymus visokius ir su organais. O tuo metu ezoterinėje erdvėje jos kūnas guli erdvėlaivyje ir taip pat yra bandymams daroma. So in the esoteric field, she's in a spaceship, and in physics, she is in that room, but it's another. I see her another life. It's another life. Okay. What year is in this life? Kelinti metai? Ateina 1954. 1954. 1954. 54. Okay. Is she a woman or a man? Ji moteris. Taip, moteris. She's a woman. How old is she? Kiek jai metų? 28. 28. 28. In which country is she? Kurioje ji šalyje? Keista. Sako, jinai yra iš Švedijos. She's saying that she's from Sweden. Sweden? Okay. And what is happening? What does she do in this moment when in the etherical world is in this ship?
Tai ką ji daro dabar šiuo momentu, kol yra laive? Fizinėje erdvėje jį guli toje lovoje, bet labai, po labai, nu, kaip ir sakytum, su sąmonė, bet tokia leisgyvė, po labai žiaurių bandymų. Bet erdvėlaivyje, jos kaip ir bando ją apvaisinti. In physics, she is laying in the bed after really heavy experimentations, and in that spaceship, they're trying to get her pregnant. Kitų būtybių DNK. Of other creatures' DNA. Why, in the physical world, she is giving her body for experiments? Kodėl fizinėme pasaulyje ji atiduoda savo kūną eksperimentams? Čia ir ji netidavė, ji belaisvė ir neturėjo pasirinkimo. She didn't have choice, she is imprisoned. Okay. And what kind of experiments are doing on her body? O kokius eksperimentus jie daro su jos kūnu? Čia kaip ir buvo tie pokario metais daug lageryje uždarytų moterų ir ji tipo kaip nesveika, bet bando apvaisinti įvairiais, nu, kažkokie tai sumaišomi DNK ir gimda dirbtiniu būdu ten apvaisinama, bet labai skausminga ir žiūri, kiek ten išgyvens tie vaisiai. Tai yra, nu, nemalonu labai net matyti. They're doing something with her fertility, with uterus. They're mixing some DNAs, and it's really cruel, and they're trying to see how long those embryons would live. Okay, so in the same moment when the physical body is under experiments, in the etheric one, they are doing the same experiments, right? Taigi, kol jie daro eksperimentus fiziniam kūne, ezoteriniam plane, jie taip pat daro panašius eksperimentus. Yes. Okay, and now observe in the physical, in the etheric dimension, what kind of experiments they are doing on her. O ezoterinėje erdvėje kokius eksperimentus daro su jie tiksliau? Jie kryžmina ir kraują, ir DNK su kitų būtybių, bando, kad, ta prasme, kad būtų išnešiojimas tų kitų būtybių. They're mixing DNAs and blood with humans, with other creatures, to see if she could deliver those babies. Ir taip pat ima organus, kaip ir sakytum, jie pakeičia kitais organais, jų sukurtais, ir iš jos išima jos organus. And they are taking her organs and they are putting the new ones that they have built, new organs. Okay. Who is the boss? Sorry, Egle, what are you seeing? Egle, ką tu matai? Aš matau tik tai kažkokius plėmus, tokius lyg šešėlius, bet vaizdų nematau. I don't see pictures, only shades. Okay. And Beata, who is the boss of these etherical experiments? Beata, kas yra vadas šių ezoterinių eksperimentų? Dabar jie stovi 5 prie jos ezoterinio kūno, bet to vyresnio prie jos nėra, tas, kuris vadovauja. There are 5 creatures standing near her, but the one who is the boss, he is not there. Jisai sėdi kažkur prie kompiuterių. He's sitting somewhere else near the matau. computer. I see him. Call him. Pakviesk jį. Taip, jis atsisuko ir žiūri dabar į tave, į mus. Yes, he's looking at us now. What does he look like? Kaip jis atrodo?
Tai labiau panašus kaip į robotą, bet galva tokia mažutė ir taip eina va taip pailgyn, va taip va. Ne, akys va tokios rudos, bet pailgos. He looks a bit like a robot, and his head form is like that. Mhm. Gal greičiau apranga kaip roboto, bet baltas chalatas yra. Aš tai perskaitau informaciją, kad tai insektoidas. I see the information that it's an insectoid. Okay. Observe if there is a relation between the experiment in the spaceship and on Earth. Pažiūrėk, ar yra ryšys tarp eksperimentų tame laive ir Žemėje. Taip yra. Yes, there is. Mhm. What is the common relation? Koks tai ryšys? Rodo, kad fizinėje erdvėje tie žmonės, kurie užsiema šitais bandymais, eksperimentais, greičiau galima pasakyti, prie jų kiekvieno stovi būtybė iš to laivo. Those people who are doing experiments on Earth, all of them has one creature from that spaceship that's near them. Okay, I want to talk to this boss. Gerai, aš noriu pakalbėti su tuo vadu. What is his name? Koks jo vardas? Uso. Uso? Uso. Uso. I want to talk to Uso. Aš noriu pakalbėti su Uso. May I with you? Ar galiu per tave? Taip. Uso. Na, Kalo. Yes, Kalo. Do you know me? Ar žinai mane? Taip. Yes. Why do you know me? And when did we meet? Kada mes susitikom? Kiekvieną dieną beveik susitinkam. We meet almost every day. Okay, so what about Egle? Gerai, o kaip dėl Eglės? Šis pacientas pirmą kartą pas mane. This patient is the first time in my place. What are you doing to her? Ką jūs jai darot? Norim, kad ji pastotų. We want her to get pregnant. Pregnant? Mūsų. With our... Okay, but to get pregnant, she has to be fertilized, but in another way, I suppose. Kad ji pastotų, ji turėtų būti apvaisinta, bet kitu būdu, kaip suprantu. She's a human. Taip. Ji žmogus. She needs a human sperm. Jai reikia žmogaus sperma. What are you doing? Ką tu darai? Jis sutiko šiam eksperimentui. She accepted to that experiment. Okay, so this is an experiment, no a pregnancy treatment. Taigi tai yra eksperimentas, ne apvaisinimas. Taip, iš tos tavo pusės žiūrint taip. Yes, looking from your side, yes it is. Of course. What is important, your side or Egle's side? Žinoma, bet kas yra svarbu, tavo pusė ar Eglės pusė? Dabar yra mano pusė. Now it is my side. Jie atidavė savo kūną. She gave her body. Yes, of course. You are annoying me. Yeah, you too. Tu taip pat erzini. So? Tai ką? If I'm annoying you, please go away. Jeigu aš tave erzinu, prašau, išeik. Go. Eik. Why you are there? Are you still there? Kodėl tu ten? Vis dar ten? Go. Eik. Uso.
Why don't you go? Kodėl neišėjai? Uso, Žinau šitą žaidimą. I know this game. what game? Jūs dabar mane pagavai. Now you have caught me. Me? Žinai, kas? Not. Aš ne. Egle got you. Eglė tave pagavo. Did you know that when you are doing experiments, when you are under another space of another being, it's very dangerous? Ar žinai, kad daryti eksperimentus kito žmogaus erdvėje yra labai pavojinga? Do you Ji know? pati davė sutikimą. But she accepted that. Accepted, of course. And you are into her space. Taip, jis sutiko, žinoma, bet tu esi viduje, tu esi jos erdvėje. She accepted, and you are so stupid to accept it that she accepted. Jis sutiko, o tu buvai toks kvailas sutikti su tuo, kad jis sutiko. And now, Ir dabar, what about you? kas apie tave, What about your experiments? kaip tavo eksperimentai? Tu mane polarizuoji. You are Su savo kalbom. paralyzing me. Okay, but now, let me with Egle. Egle, physical Egle. What are you seeing right now? Fizinė eglė čia ir dabar, ką matai? Aš matau tamsą ir kartais tokios šviesios perėjimus, bet vaizdų nematau. I don't see pictures, I see darkness and sometimes it's something light. Okay. Now, Uso, let me with the subliminal part of Egle. Uso, dabar palik mane su eglės pasąmonė. Subliminal Egle. Eglės pasąmonė. Aš čia. I'm here. How are you? Kaip tu? Labai blogai. Very bad. Very bad. Observe your belly. Apžiūrėk savo pilvą. What you see into your belly? Ką matai pilve? Matau nepažįstamas būtybės, kaip ir sakytum, kad jos įdėtos į mane. I see creatures that I cannot recognize. It's like they are put in my belly. How many creatures do you see? Kiek tu jų matai? Penkias. 5. 5. Observe in which part of your body, of your belly, these creatures are. Apžiūrėk, kurioje pilvo vietoje jie yra. Kur mano 2 kiaušidės ir gimda. It's in my uterus and ovaries. Over the uterus. Okay, observe the form of these embryos or fetus. Apžiūrėk formą šių embrionų. Jie kaip ir sakytum plėvėje, o plėve apgaubti, kaip ir apsaugoti, bet ten kaip ir sakytum, va kaip gimsta maži šuniukai be odos arba žiurkėnai, be plaukų, be odos tokie raudoni ir su uodega. They look like embryos in some kind of web, like, yeah. Embryos in some kind of? Web. Web, Like, okay, web, okay. it's like some kind of film. Okay, and okay, observe in your future how many pregnancy did you have in your future. Observe your timeline. Pažiūrėk savo laiko juostą ir pasakyk, kiek ateityje turėsi tokių vaikų. Taip, jie kažkur tai iš manęs, kaip ir sakytum, paimami, įdedami į kitas kolbas per šį gyvenimą. Matau 17.
In this life, I see 17, but they are like taken away from me and put it in some kolbas. Okay. Now observe how these etherical experiments can affect your physical life. Now observe in your future, observe your egle life on earth. Dabar apžiūrėk, kaip šie ezoteriniai eksperimentai paveiks tavo gyvenimą fizinėje erdvėje, kaip eglės gyvenimą. Okay, in which way this experiment can affect your daily physical life? Kokiu būdu šie eksperimentai paveiks tavo kasdienį gyvenimą? Aš matau, kad beveik visada esu liūdna ir depresyvi. Manyje daug baimės, mano gyvenime daug situacijų, kurios man sukelia tik dar didesnę baimę. Ir matau, kad aš niekaip negaliu pastoti. Daug ligų irgi ateina nuo to viso išgyvenimo, labai daug ligų ateina. I see that I'm sad all the time, I'm depressed, I have a lot of fear, many diseases, and I can't get pregnant. Okay, so do you want to change the situation? Ar tu nori pakeisti situaciją? Taip. Okay, but first of all, you have to understand why you gave permission to give your body for these experiments. Gerai, bet pirmiau tu turi sužinoti, kodėl tu davei leidimą, kodėl atidavei savo kūną eksperimentams. So now, just go back in time and just go to that moment when you gave permission. Taigi dabar eik laiku atgal į tą momentą, kai tu davei leidimą. Where are you? Kur tu esi? Where are Aš you? taip, fizinėje erdvėje mano mama kaip ir prie mirties ir aš nenoriu, kad ji mirtų, aš nenoriu prarasti tėvų ir jie mainais siūlo, kad aš sutikčiau eksperimentuoti, tada jie paliks mano tėvus gyvus. I see in a physical life that my mom is almost dying and I don't want my parents to die, so they are suggesting that experiment to me. Okay, so observe. So what do you mean? Did you call help for your parents? Ar tu ėjai padėti savo tėvams? Taip, aš norėjau, kad jie liktų su manimi. Yes, I wanted them to stay with me. Todėl mane ir visą gyvenimą persiaukė baimė, kad aš prarasiu tėvus. And that's why I have that fear all my life, the fear that I would lose my parents. Okay, did you pray for them? Ar tu meldėsi dėl jų? Ne, aš nesimeldžiau, bet aš labai prašiau, pati prašiau, kad kas padėtų, kad tik jie liktų nesąmoningai, tai yra noras, kad neprarasti tėvų, viską atiduočiau, kad tik tėvai liktų gyvi. I didn't pray, but I asked that someone would help me because in my mind I want to give everything away just for my parents to be alive. Okay, observe yourself when you call help in some way and tell me what is happening. Just observe yourself energetically. Dabar energetiškai apžiūrėk save, kas vyksta, kai tu kvieti pagalbą. Okay. Taip, iš viršaus matau, ateina jie. I see them coming from above. Above, okay. We see. Kas ateina? Šitie, kurie dabar stovi aplinkui. The ones that are standing near me in that spaceship. Jie daugiau atrodo su kapišonais paslėpę veidus. They are hiding their faces. Okay, so just tell him to discover his face.
Pasakyk jiem parodyti veidus. Rizzi. Ką matai? A, a, Humanoidai, vienas panašus į reptiliją, kitas panašus į tokį kaip ir žmogų iš vandens, bet už jų visų stovi šita būtybė, kuri apsirengusi kaip gydytojas. So they look like humanoids. One is looking like a reptilian, but the boss is that creature that I mentioned before, who looks like a robot. Okay. Ir matau pilkuosius. And I see the gray ones. Okay. So Uso, the entity I told before, is the same boss of this entity, right? Taigi Uso, su kurio kalbėjau prieš tai, ir yra viršininkas ir čia, taip? Taip. Okay. So, observe the subliminal conversation between you and this entity and tell me what you are saying him and what he is saying to you. Dabar pasakyk, apibūdink jūsų pokalbį, ką tu jam sakei ir ką jis tau sakė. Pasakyk žodžiais. Mes išgelbėsim tavo tėvus, tavo tėvai liks gyvi. Jeigu tu sutiksi atlikti keletą bandymų, kurie atneš naudą žmonijai. We would save your parents would be alive if you accept to do some experiments that would be good for the humanity. So, do you accept? Ką tu sakai, ar tu sutinki? Taip, aš iškart sutinku, nes mano mama guli prieš mane, leis gyvi. Yes, I accept that. Okay, stop. Gerai, sustok. Why do you believe this entity can help you? Kodėl tu manai, kad ši būtybė gali tau padėti? Where is your power? O kur tavo galia? Why do you want help from other powers? Kodėl tu nori naudotis kitų galia? And if this is a lie, O jeigu tai melas, what? kas tada? You accept some pact, some contract for what? For a lie? Tu sutinki su kontraktu dėl ko? Dėl melo? Aš net nepagalvojau, kad jie gali meluoti. I didn't think that they could lie. Of course. You don't know your power. Žinoma, bet tu nežinai savo galios. Because you look for power outside. Nes tu žiūri, ieškai galios išorėje. You don't know your power, so your power is used by other beings. Tu nežinai savo galios, nejauti savo galios, todėl jie naudoja kitos būtybės. By this usual boss, by these collaborators too. Ir šios būtybės, ir tų būtybių partneriai. You gave your power to these entities to do experiments on you, but they are doing this with your power because they are in your space. Tu davei savo galią toms būtybėms ir jie tau tai daro su tavo galia, nes jie yra tavo erdvėje. Before, the boss was paralyzed by me. Prieš tai bosas buvo paralyžiuotas dėl to, ką aš sakiau. I was not paralyzing anyone. This power was yours. Bet aš neparalyžavau nieko. Ši galia buvo tavo. Because this entity is in your space, not in mine. Nes ši būtybė yra tavo erdvėje, ne mano. You are only execute my instruction for the session. Sorry? You are execute my instruction in this session. Tu tik tai atlieki instrukcijas. Aš tik sakau instrukcijas šiai sesijai. But power is yours. Bet galia yra tavo. Okay, now I want you to paralyze all these beings in front of you and order all these beings to put in front of you right now upside down. Dabar aš noriu, kad tu paralyžiuotum visas šias būtybės priešai save
Ir tegu jie būna paralyžiuoti ir aukštyn kojom priešais tave. What do you see? Ką tu matai? Taip, matau, kad jie kaip apvirsta aukštyn kojom erdvėje. So they are upside down now, Bet aš You see? nesuprantu. You see, it's your power. but I don't understand. Yes, you didn't understand. Now you understood. Dabar tu supratai. You have to solve an esoteric problem as you had. You only has to be aware of your power. Tam, kad išspręstum ezoterinę priežastį, tu tiesiog turi jausti, žinoti savo galę. Your power is like money. Tavo galia yra kaip pinigai. You have infinite money in your bank, but you don't know. Tu turi begalę pinigų bankė, tik to nežinai. So you are poor. Taigi esi vargšas. But in the moment you know your power, you discover your money, you change your life. You don't need anyone. You are free. Bet šiuo momentu tu randi tos pinigus, tu žinai, kad juos turi, tu žinai, kad turi savo galę ir tai tave išlaisvina. Now, tell me, do you want to eliminate all those authorizations you gave to this being to do experiments on you? Dabar pasakyk, ar tu norėtum panaikinti visus tos sutikimus, kuriuos davėjai šioms būtybėms daryti eksperimentus su tavimi? Taip, ir dar kaip greičiau. Yes, I want to do that. and Okay, fast. so now use your will. Dabar panaudok savo valią. You are going to change your mind and change your life. Dabar tu pakeisi savo požiūrį ir savo gyvenimą. I count 1, 2, 3. Aš skaičiuoju nuo 1 iki 3. When I say 3, you revoke any authorization you gave in your entire timeline, past, present, and future lives. Kai aš pasakysiu 3, tu atsimsi visus sutikimus, kuriuos davėjai per visą savo gyvenimą, praeityje, dabartyje ir ateityje. And you delete any prayer, any calling of help in your past, present, and future life for your parents or for other fears you had. Ir tu ištrinsi visas maldas, visus prašymus pagalbos. Ready? Tavo praeito ir dabartinio gyvenimo. Ar pasiruošus? Taip, Okay, so get ready. Taigi pasiruošk. I count 1, 2, 3 now. Aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3 dabar. When I say 3, it happens. Kai pasakysiu 3, tai įvyks. And no one of this being can exist anymore. Ir niekas iš šių būtybių nebegali egzistuoti. 1, 1, 2, 2, 3. Subliminal egle. Pasąmoninė eglė. What happened? Kas įvyko? Egle. Eglė. Subliminal egle. Eglės pasąmonė. Are you there? taip. Ar tu ten? What Aš happened? čia. Kas įvyko? Kai aš pasakiau, kad viską sunaikino, iš manęs, kaip ir sakytum, pradėjo gaminti šviesa, labai šviesi, ryški ir stipri, tokia jėga, kaip spinduliu. Viskas pradėjo skleistis ir tos būtybės, kaip sakytum, kad jos nyko aplinkui. Ir iš manęs ta šviesa sklinda ir toliau. When I said that I destroy everything, the light started to come from me and those creatures just went away and the light is still coming. Physical egle. What do you feel or see right now? Fizinė eglė. Ką jauti ar matai dabar? Aš jaučiau tokią šilumos bangą. I felt the wave of warmth. When? In which moment exactly? Kurio momentu tiksliai? Kai Beata pasakė, kad viskas ten
negaliu įvardinti. Vat visai nesenai. Ir man ir dabar dar karšta, toks karštis per mane eina. Kai jinai pasakė, kad šviesa. When Beata said that it's light. Okay. Great. So, subliminal Egle. Now observe in the present moment when I'm talking to you. Taigi, pasąmonė Eglė, apžiūrėk šiuo momentu, kai aš su tavim kalbu. Tell me if you feel fear. Pasakyk, ar jauti baimę. For anything, anyone. Bet kam, bet kaip. Aš turiu pasakyti? Ne. Šitoje šviesoje aš jaučiu tik tai išsilaisvinimą, gėrį ir tokia meilė manyje. Jokios nėra baimės, ne. No, I don't feel fear. I feel only a good feeling and freedom. Observe all the physical issues you said me. Joint disease, attention in pelvic bowl, weak teeth, head circulatory disorders, etc., 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 anxiety, etc. So, what do you see now? Apžiūrėk dabar visus fizinius sveikatos aspektus, kuriuos siuntėjai, tai dantys, širdis, gimda, žarnynas ir taip toliau. Visus apžiūrėk. Šitose aukštose vibracijose, šitoje šviesoje, jie kaip naujai gimus, kaip šviežia. Sakytum, kad nebuvo jokių ir lygų, net nėra buvę, sakytum, kad švari ir laisva. I feel that I'm clean and free, and it in this light, in this high vibrations, it looks like there were no diseases at all. And what about this presence you felt as buried dead people around your house? O kaip su tuo metu, kai jautei, kad turi palaidoti žmonės aplink namą, po namų? Tuo metu buvo, aš suprantu dabar, kad tai buvo būtybių telepatinis perdavimas, kad aš gaminčiau energijas ir mintis negatyvės ir baimę. Now I understand that it was only creatures sent me those feelings, those thoughts. Then. Is it the reason because when you are a little sleeping, you can feel these negative frequencies? Ar ir dėl to, kai tu šiek tiek esi mieganti, apsnūdusi, tu jauti neigiamas energijas? Tai ta pati priežastis? Taip. Yes, it's the same reason. Okay, that's it. You have a very strong feeling with nature. Why? Sorry? Strong feeling in nature, I see. Oh, yeah. Tu labai mėgsti gamtą. Kodėl taip yra? Matau, kad aš ten nejausdama to visą laiką nueidavau pasikrauti. Ten pasikraunu geromis šviesiomis energijomis. I see that I charge myself in good energies there. Okay. Now, let me with Beata. Gerai, dabar palik mane su Beata. Beata, disconnect. Beata, atsijung. Beata, disconnect and observe Egle right now. Atsijung ir apžiūrėk Eglę dabar. How do you see her, but observe her belly, her uterus? Kaip tu matai ją dabar, ypač apžiūrėk jos pilvą ir gimdą. What do you see? Ką matai? Jo, įdomu tai, kad matosi, kaip cirkuliuoja, keičiasi vibracijos. Aišku, labai svarbu, kad Eglė palaikytų tą pozityvumą ir tą norą šviesos.
ir matosi, kad pas ją, kaip ir sakytum, ta tamsa išėjus nieko nėra, buvo tokių tamsių dėmių. Ir ten vibracijos aukštos, kaip sakytum, kad vaivorykštė va tokių spalvų visų. Ir vyksta valymasis. I see that she's cleaning herself now, and the vibrations are changing, and the darkness is going away. Great. Observe if you can see if she can get pregnant in the future with these esoteric conditions. Apžiūrėk, ar su šiomis ezoterinėmis sąlygomis ji galės pastoti. Taip, be abejo, jeigu jinai palaikys šitą būseną šviesiose energijos ir vibracijose, be abejo, jie išnešios ir galės pastoti, matosi. Yes, she can get pregnant, of course, if she would keep those high vibrations. Okay, so now disconnect Beata from anything and anyone, and you, Egle, you too. Taigi dabar Beata ir Eglė atsijungkit nuo visko ir visų. Now I count 1, 2, 3. Dabar skaičiuosiu nuo 1 iki 3. And you both get here at this present moment when I'm talking to you. Ir dabar jūs grįšite į šį momentą, iš kurio su jumis kalbu. 1. 1. Your body is waking up and you can feel this very good sensation of wellness. Tavo kūnas bunda ir tu jauti labai gerą gerbūvio pojūtį. You feel your body recovering all of his own energies. Jauti, kaip tavo kūnas atgauna visas savo energijas. And you are very happy and relaxed. Tu esi laiminga ir atsipalaidavus. 2. 2. Now you feel this very good sensation of peace inside. Dabar jauti labai malonų ramybės jausmą viduje. And you are happy. Ir tu laiminga. Very happy. Labai laiminga. And 3. Ir 3. You can open your eyes. Gali atmerkti akis. O, kaip tamsu. Hello. Hello. How are you, Beata? Hello. Kaip tu, Beata? Gerai, tvarkoj. O jūs mane matot, nes pas mane labai tamsu? I see it's dark here. Yes. Matom. It's late. Yeah. And you, Egle, how are you? Egle, Viskas kaip tu? gerai. Ačiū. Ačiū, viskas gerai. Everything's fine, thank you. You are not so sensitive, or better, you have not so high hypnotic susceptibility, so it was very complicated to do the session with you. Buvo sudėtinga daryti sesiją vien per tave, ta prasme, nes nesi labai hipnotabili. But maybe you can feel some difference before the session and right now, just over the session. Do you feel some difference? Bet gal jauti kūno pojūčiais kažkokius skirtumus dabar po sesijos? Kažko labai tai nejaučiu, bet tokia šiluma kūne. I feel the warmth in my body. Very, very good. Labai gerai. Okay, that's it. Now you have to wait from a metabolic process of the session. Taigi dabar turi praeiti metabolizacijos procesą. So, this information is completely spread in every video we got in YouTube. So that's it, metabolization process. And if you want in the future to get your feedback, give your feedback, please. We are here. Yra video YouTube apie metabolizacijos procesą konkrečiau, jeigu įdomu bus. Ir aišku, jeigu norėtum pasidalinti pokyčiais, tai labai lauktume. Supratau. Yes, okay. Do you want your session be published on internet? Ar norėsi, kad sesija būtų publikuojama internete? Taip, tik tai veidą. Uždenkit. Yes, just blur the face. Okay, so stay there, don't go away. I just cut the recording.
Bye. Taigi dar būk čia, išjungsiu įrašą. Iki. Bye, Beata. Iki, Beata. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado. O si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo, ¿eh? En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No, significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico. Pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones ya no tengo problema, ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien, porque aprendiendo a través de la parte racional esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado esta vez también. Un saludo. Chao. Hola. Cześć. Otro vídeo Disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades.
Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético.
No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos, a nosotros, y no es así. Więc żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga. Así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia de manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucia jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość
fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético, emocional, ¿eh? No permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde vulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w tę ingerencję. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Karol. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué hacer sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión
es la sesión investigativa que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os das cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de la sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias.
ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja
powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar.
Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación.
I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.